한번만 비춘디 힘을도 상하게 손수가 왕창 걸어 그놈의 가능은 비춘디 저처럼이 면잡은가 저처럼 말았다 그래도 맛도 팔았다 그릇을 팔자라 손바빠 왕도 하여간 이 그릇도 사먹고 요즘도 온갖만 바람 벗으나 즐거워먹고 부여가는 걸어서 사람 왕하신지 하나나 뿐이 마신지 상장나 신기게 유튜브 고가이다가 장난하장난 누구 쳐야장간 어떤 적어도 비추는 앞장 야구가 아마큼 안 붙어 바삭고 가이기차 유튜브 예전과 못한 어려운 공공마이 공공의 인기중에 아프는 것까지 상가마이 그거가 온가마이 궁금가 온가마이 성모형 파이사는 참 없는 것만이 아파서 여가먹고 부여가 온가마사 루프로프 성비 그거라 흘린 같은데 장아픈 상점아까 해수도 공부라나 장가사이 중투와가 아파하던 맘깨깨겐 아산 찌그뜨근 아스그리엔 먹어가 아스그리 꿀수린 아무리 좋아해 오소스를 와가지고 문모셔 누구는데 아이란게 냉동은 그 진짜 진짜그 오소가 되겠네 우리 무슨 타살마이 그 진짜 정말 살마이 애들을 내내나래 집으라 이제 전부 이제 두둥아 빠빠빠시 Көкбөргі ормандары, ассалаумалейкум жылқы сүйіншілер. Достар, Чолпан Ата шаарынын ат майданынан салам айтабыз. Сіздер менен Көкбөр спорт YouTube каналы. Буйрса, бүгін 10 март 2026 жыл Бийиктик командасынын машыгуусуна күбө болуп атабыз. Шул команда жөнүндө бүгүн сиздерге көрсөтүп беребиз. Жаңылыктары кандай? Менин угушум боюнча буга чейинки бул команда дээрлик 100% жаңы курам менен чыкты деп айтышып атат. Ошондой эле бар экен. Себеби бул команда достор Ош областында өткөн жаштар чемпионатындагы оюндан тандалып алынган балдар экен. Дагы бир айта кетчү нерсе, быйыл жаштар чемпионаты Талас областында өткөн. Ошол Талас областында өткөн жаштар чемпионатынын финалисттери. Мынакей достор. Улак көтөрүлдү. Ана артынан гол салбадып. Ой. Катуу. Улак көтөрүлдү дегенде кайра алыпка чыкты. Ана улакты эң көтөрүп чыккан экен. Жөнөдү казанды беттеп. Баратат гана. Жок. Шашылбай атат. Эки-теке болуп кетти го. Жок, бул башкалар экен. Буга чейин достор Нарын областынын Ернамыс командасы машыгуу өткөрдү. Аны YouTube'га киргиздик. Буюрса, андан кийин ушуну тартып атабыз. Бирок буга азыр мен жаңы эле келдим. Ернамысты тарткандан кийин барып, заряд аркы беркилерди алмаштырып, кийим алмаштырып дегендей. Мага чейин келсем бир команда машыгуу өткөрдү, жашылардын текези менен ойношуп аттı. Дагы бир команда жүргөн экен. Байкабай калдык кайсы команда экенин. Себеби достор, быйылкы биринчи лиганын командаларында өтө жаңылануулар көп. Эң кеткен экен го. Машалла. Оңдо пас. Талаш тартыш. Алжа булжа. Жок. Такымга басты улакты. Ой. Салып койду го. Кантип салып койду билбейм, башкача салды бирок.
Kettik, yaktık. Ay barakelli. Maşallah. Gitti. Ketila ortadan. Sayağı olup jönödü. Bu yakta ekөө bir-birin baylады. Qaratат qara. Bir жазгарды. Теке жүнсүз теке экен достор. Багуда турган теке бул убакта жүн алып ачылат экен. Bir казанга салышат бар. Çıktı çavulga. Mana. Sağ ol. Ay vay. Maşallah. Ana. Sağ olun. Kaç kaç. Irgıt. Ay mına. Maşallah. Жигиттер алга. Assalamu alaikum. İbrahim Gökşamal mı bul? Ronaldo. Ronaldo. Maşallah. Gökşamaldı kim minip atat? Gökşamal yok. Gelbedi be. Іске келгенше бұлар улақ деңіп келіп қалды артыман. Кетті мінеки. Айбой. Ойнат, ойнат. Ары бері. Айбой, беште көй келіп қалды. Машалла. Шашуба, шашуба. Шашуба, шашуба, қарма. Екен бол. Айлан, екен, кел. Машалла, мына сал. Ойбой. Ұшырашып қояла бірінші, қандай денсаулықтар? Жақсы. Машалла. Бәрекелді. Ташбаш аттық жігіт ақшайды достар. Формаңыз ташбаш ат деп тұрады. Есізді артығыз ұшыл достар, бір жақшы кадрлар түшіп қалса. Көкбөрін
Жакшы нерселер чыгып калса, бардыгы таратат. Жамандыкты дагы таратышып атат, кой десе болбой. Жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кыла берели буюрса андан кийин. Кетти. Жаштар курамын көрөбүз достор быйыл. Лигадагы биринчи оюндарынан берди. Көп жигиттер, көп эмес, дерлик бардык эле. Тушоо кесип болот буларда. Лигадагы оюнда биринчи алгач ирет. Тренер байлап алыптыр. Не деген оюнчулар бар эле достор булардачы былтыр. Ойбой. Жогорку лиганын командасына тете болуп калайын деп барып анан кайра жаштардан түптөлүп чыккан экен, дегинче көтөрүлдү. Баракелде, келатат. Шашпа! Ой, машалла, жаныбардын турулганын кара. Келдиңби мына? Баракалла. Алып берейинби? Assalamu alaikum. Ana. Kimga qiltay? Aba. Voy. Атактуу Аламанда Сейдал деген балбан бар достор. Ошонун уулу. Ойбой, баракелде. Мыктызым. Сөз жок. Шашпа. Шашылбагыла. Байла, бирден байла. Келдиң, шашылба. Сал. Токто. Келип калды. Шашылба, такымга басып ал. Бастыңбы? Айлан келдиң, мына эми сал. Машалла. Баракалла. Коргоочулар. 2ден, 1ден только, а? Ар ким өзүн. Иман сага берейинби? Мен дагы тренер болуп кеттим, эмне аракет болду. Поли деген жигит жүрөт достор, Исхак. Мен көбүн эле тааныйт экен буларды, почти. Ибрагим жүрөт. Kaçta bile de odat. Ya barakelde. Vay vay. Birden de atat. Böyle cavuştu takımla. Bulut cavuşkan iken bola atkana. Oy. Pas verdi.
Тренер өзі тақымда алған екен ғой. Pas berdi. Pas berdi mına. Gel. Oy bu. Ay! Maşallah, oylaqla. Bardı bu şer geldi, tireldi dostlar doңғырaqla. Ay! Xuday saqla. Ne oldu ketdi? Ay. Poli. Bu ketdi, ne oldu? Ökö dostlar, iki жақтан. Жоқ, Poli екен. Жоқ, біреуінің жалында жүрөт, өзінде қалды қайра. Номырғыла. Maşallah. Mına gel atat. Şaşırma. Şaşpa. Poli бар. Bel İbrahim, bel. Bas kapçına. Ayda. Mına. Şaşılba. Takımdan çıkıp kalgan eken ғой. Takımdan çıkıp kalgan eken. Ay. Oy. Ketті. Мықтылы достар. Өзінде екен дағында әле. Қандай болып қалды? Ем пас береді, қандай болады? Пас алыш керек енді. 2 минутадан ашып жүреді. Өй, жұлып кетті. Болот. Поли деп қойып бұл жігітті. Қарасы оның балғаны. Дағы пас берді. Емен болот көрген екен. Ойбай! Ибрагим. Ой. Бұл жағына алды. До конца да отат қой. Жуылды мына. Gel atat. Var geldi. Çavuşbey Murat. Çavuşbey. Gel nerede? Haydi kalk. Hey. Maşallah, oylaqla jigitler. Yaxta köy geldi. Merakçap. Gel. Nereden gel? Oy. Ana canlı. Kazan tüyünde kıl çaynaş. Çavuş. Buların ortasında spor var oşuydu dostlar. Spor görünce voleybol bolçulu. Bularda qanday spor boldu ekan. Şaşpay atat biroq. Çıktım ben. Kana. Mına az kaldı. Vay gelip kaldı. Bılçıldaşmaya başladı. Gel vur. Kapandı. Oh çang doldu. Tamaka. Durcu balla. Balla durcu. Sen maçta. Gözün jülüp ketdi. Poli jülüp ketken ekan. Söz aydı verdi. Poli'nin atı qurg'uvchi o'xshaydi do'stlar. Kelib pas oldi odat. Chaqiryapti, endi chaqiryapti.
Oy oy. Salın. Başqacha salib qo'ydi. Maşallah. Bayrak. Bu Asqat Alisherov kapitan çapqan arg'moq. Qo'yon yuradi. Aqjal yuradi. Былтыркы ийгиликтин бийиктиктин аттарынан. Көөлө жүрөт, бир 4-5 жүрөт, жалган калп айтпасам. Тыныгыл, достор. Burayı için dayı. Dur böyle ol. Ana. Gorken ha? Gorken. İstanbul boyu taklasın mı gömüldür salaksın diye. Ola bayrak mı? Evet, yok benim direksiyon. Tamam da koydan. Sen değil mi? Ettim mi? Qo'yon. Başladık bakayım. Çekemeyecek ana okşaydı bu. Sürülecek hadi. Bak çizgini şimdi kent attı ya. Ola belli mi? Turbaydı. 네, 이거 진짜 뭐였어? 이거 뭐예요? Ha? Evet. Salao, uygazigen salao değil mi? Екінші тайм башталды. Мынаке. Ойбай, масаға. Машалла, Ақжал. Жануар мен. Мынауларды қарағыла чызылдап жөнөген. Ертең батқақ болады, жауын жайттап атады. Ой. Қармап қалған тұрған. Шуып кетей және қыларды.
Geldi bir koldap buna. Mana. Sağ ol. Qo'yib qo'y. Yengib ketgan ekan bu. Baylamaylar. Çıktı mı ya? Maşallah. Gel. Oh, geldin. Maşallah bana. Sağ olun. Sağ olun. Hoppa. Endi qaytaraman. Bay. Oy. Oylaydı. Turuz attı. Turuz. Ay bay. Bizde can yegen bu sirkaç bolup kalganda. Maşallah. Oy. Non qaraqla. Non kızıklı qaraqla dostlar. Karşılaş, ulaq talaşıp atqanda takımda оңдойм деп, улақты оңдойм деп hareket қылбаш керек та. Қачан қол үзілгенде ғана hareket қылыш керек. Бас кетті. Барғандай нәрсе болып қаттым мына жерлерде. Айбай, келді мына. Түспей қалған екен ғой. Ең бер жаққа жинады. Келатат. Айбай. Шашуға. Сал. Все. Жутся как пани. Өлпө ойнадым да. Шетай. Опа. Oy mıқты. Келатат. Ешкім жоқ. Қойдар қожа жоқ достар. Ай, шығып кетті. Шашуға. Ай, машалла. Баркелді, авайла. Көтердің. Жармашты. Екен бол, қарма. Өке екі жақтан. Екен бол. Ай. Қайда шығарып еді. Қайда отыр.
жеке болот окшойт достор. Коyon менен буларга кайсы болот экен азыр? Ayvay. Maşallah koyun var abi. Carmenle bile ünlü. Ne var abi? Canavar. Oldu. Takımda bastı. Bu teke rezin teke okşayt dostlar. Bir yandan bile çöyle öğretik. Dur. Ulak. Ne oldu? Zülk etti. Ne oldu? Kameranı alıyor. Küçük alçı. Yaşları topladı. Ya avut olacak. Bak bizde. Alay, Karasu, bu yakta Karakulca, Özgün, Nokat. Nokatları çok bilmiyorum. İyi oldu. Atlayan üstüne çıkatayım dedi o. Ay bay. Oh.
Düşeyin деп бар оңдонуп алды. Тыныштык. Достор, ушул жигит Кара Сууда Ошто жаштар чемпионаты болгондо былтыр мыкты оюнчуну алган ушул балбан. Ошолбу? Pas bergen ekan bu. Жулуп кеттик экен. Жок, полдун өзүндө дагы деле. Жерге түштү лак. Еңде чыкты. Айдады казанды бесте. Айбай. Ула, жок эле келип калды. Ayбай. Жулуп кеткен экен. Келатканын карагыч. Ыргытат бүгүнчү. Айттым го. Мына. Gol emez. Gol emez. Салынды го, эмнеге? Гол эмес деп атат. Çankıtpay turgula biraz ha. Ыргытам да өзүнүн жалына салып алды. Башка аттар менен тирештирип атабы? Эмне эле?
Tebet ekan dostlar bu. Tekes asıp ketdi o. Özünün jalına düşüp kaldı gayrı. Жалына салып алып тұрға бұл. Шумен барам деп аталы. Сұрағандай алат қой бұл жерден. Qana. Sağ. Ушул баланы азыр энген татылбай калды да кайран. Өтө мыкты эңип салды эле да. Аят. Vay. Ой.
Машалла, мынасы. Салау же бери салау. Есептеп қойды ұқсайды. Vay. Hayda bayım. Maşallah. Mına klas. Мынаке, ошол жерде кулак түшпөдү айтып алачы комментарийде. Ушундай достук менен ынтымактыкында ушундай случай болгон да, достор. Биягынан карасаң дагы, биягынан карасаң дагы билбейм, линиянын ортосунда турат. Көдөн деди, линейка менен өлчөөдү иш кылса. Есеп салынган эмес ал, салым. Мынаке достор, ошентип бийиктик командасынын машыгуусу соңуна чыкты. Жигиттерге не дейбиз, ийгилик каалайбыз. Мыкты деңгээлде экен. Мындайча айтканда, жаштар курамы, бийиктик жаштар курамы деп койсок болот. Ош областынан келген команда достор. Барыңыздарга ассаламу алейкум деп калабыз. Кудай буйрса кийинки видеолордон жолукканча аман эсен болуңуздар достор.